محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد سرسو بريبي سا الزخبر الحامية سي الله سبحانه وتعالى لسه الله جل وعلا زخبرنا أدو بخار كبرو لسه پر الله هم كبرو مانجل لستروا پرالم پکیا پو تر الله جل وعلا لستر زاوی سینا تهوله مولینا لستر دا تراکیا من تر iskušenja pekava život hem pekja pú. I molim Allah subhanahu wa ta'ala te ulepšini te lačarjame o imani jer amare ile te čerela amare ilengo imani kamlo au kufur hemo širk mrzalo. Kad su Allah subhanahu wa ta'ala uputini delle hidayeti delle uputa le našti niko te ligarljano naša liva jano hasaripa. Gdje kad su Allah jalla wala mokel ani zabluda ani tomnina no biđan lipa le se našti ni kastara ke koka i kaljetaro doja tomnina hem koka delle hidayeti uputa. Amen. I lenca veruinači venca svedočina da niko ne zasluži ni te parjavi pe te čerpali se ibadeti sem Allah subhanahu wa ta'ala. Hem isto ađahar i lenca veruinači venca svedočina da Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si oleso robi, hem si oleso pengaveri, neko velo salavati hem o selam i uprolesi časno, cenjeno, poštovano, pači familija, uprinesam Allah ashabija radi Allahu ta'ala anhu arda ejmein, hem uprosrsao muslimani, hem muslimanka, so ka pireno dova drumo, kaj čarđon, kao dova drumo, uprosao ovihne, hem ulisam Allah, hem uprolene neka ovo salavati, hem o selami Allah eso, Allahumma amin ya rabbel alamin. Kalana na dvije jamo di šestatu Ramazan. Hiljada taj štašol taj Saran tato beš hijrteso po islamsku kalendari. Sad govorini o šovto mart 2000 taj bište šovto beša tava Grigorijansku kalendariju prosava meni sjaben orijentacija. Pali zahvala Allah esemo salavati po pengameri sallallahu alaihi wa sallam. Pravale na mendi kada kala divesa, tarakava mansik, svako dive smajinena pehemačena pohali. So se ašunđam da dive od šeftato Ramazan. So mangel te penel na čilamen pa na but, tajte na ka i dujto trećina Ramazanesi. Subhanallah. So sik džala o vreme, hem so sik nakela o životo insaneso. O divesa kalema si koso penjam na kena smanjena pa hem o rača o lese. Subhanallah. Divesa hem najšuže divesa ko dunja luko. Rača hem najšuže rača ko dunja luko. Povredno se o zlato. Subhanallah. O Ramazani Somagal pena smanjena pe divesa. O Ramazane već samo sa nam uklamen. O Ramazane već spremno te duriola mendan. Subhanallah. A kala divesa hemrača Ramazane se so nakle. Subhanallah. On kaven svedoko, hemamare delija svedoko, anolende so čerđamo ko sudnjo dive. Pa vena kala divesa, hemračasar svedoko, hemodelija i bučasar živinđamo životu anolende, ka svedočinena na sudnjo dive, jake amaro korist, ja durar dela protivamente. Pa ako javlite rodolas odinđamo haku akale, divesen, Ramazanese divesen, emolese račen, zasigurno kao ovaj
ано хајри, кај се дочинена ано хајри аме, наковен против. Ако јам талугла немарно, робија, саме на искористин джама, кала дивесајма, кала рачано покорност Аллахе се джеле ва ала, onda je zasigurno kamen protivamente molina Allahe subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jal tečrelen svedoko amenđe يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. Pero Allah tebareke wa ta'ala odive penol che svako manuš penol karaki penol odeo penol sočerđa. Odive ket ke iklovangu Allahi penol Allah. Svako insani o ameli sočerđan ka džačeri amen ko sudnjo odive hem ke iklosar svedoko amen. Subhanallah. Hem bilo šužoja lošno deo. Kad i kelo manuš bilo lošno deo, lošno ameli, džungale bučasto čerđa, pero Allah tebareke wa ta'ala, لو أن بينها وبينه عمدا بعيدا. كمان قال كوال الجلا إنسانه هنول كوال باري رزدلنا دوريبه مشكرو دوا رجا ولوش مديو سوچرجا كوال سوپو دورو لسر دوا تيو تنا دي كله पे याचेंचो इंसानी do kavdive insane se šraj gudlo dova hovavile o šeitani amperela čerakava a ne da tuke korist baro. Ама Allah дела гаранција кате пенел, као веле жела ем чефи баро, те овел пенел со бари раздали на дури па башкар оленде. وَيُحَذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ وَاللَّهُ رَعُوفُ بِالْعِبَادِ. И пенела Allah тебареке ва теала, Allah субханаху ва теала посетини тумен, субханаллах кој Allah черла туме ге джанло, соџа чери тумен. So karaki tumen. Subhanallah. Na nemen opravdanje taj sake kiklovangu Allahi. Sedi kak Allah uzvišime Allah se džele wa ala. Allah čela tume džanlo. Allah perol posetini tumen. Uprio peste. O tumen so veruinena. Pazinena vdive soka sadinen, soka čeren. Odonesi je prala musliman. Akala divesa su acile, tarakava mubarek masek, ukrasinlen, šuže de Lorenza, hem šuže lafenca. Ama melar, akala divesa, lošno amelenca, ja lošno lafenca. Se često desini pedomanuš, i čiben insanesi, fordila lafija, Сабе холянен Аллахе джеле ва ала. Матеовата радулакла остатъка кала дивеса со ачиле темелара од анкала дивеса о амелија. Него те украсина кала дивеса шуже амеленца хем шуже лафенца. Алоко хадису кудси са о забележиња има муслим ампиро сахих да педжа Аллах джеле ва ала. Тиро господари вичини ту Subhanallah. Ka se robe? Iskreno robe. Tiro gospodari penol većini tu la forenza o robi mlea. Doista penol me tumare delija. Tumare amelija. Ci davalen. Subhanallah. Allah ci dela mare delija. Svako deo sočere, Allah ci delale garavile. Subhanallah. Me doista penol ci dava tumare delija. Hem penol palaudava penol ket kaven koromande svako premalolende penol kaven nagradive. Svako kad dobili piri nagrada prema odla delija su avdive menčerajo Allah ci delale. Allah rakilen. I ket kajtlovangu Allah džele wala Allah kad nagradini amen olenge ađar sa zaslužinđam. Pa penela ko nastava ke hadise so pa koka arakel penol šukaripa ko sudnjo dive mislinipe. Ket kamo tavija menge Allah kala delija so čerđam, so arakalen. Pa koka arakel penda šukaripa
Нек захвалини пенол Аллах есе. Сосете захвалина. Поможинджамено Аллах дивете чера шукарипа. Тај саке те ова наградиме. Нек захвалини пенда Аллах е. Ако караки лошно, рđavo дело, мате мукелка никас, кидош. Мате чера никас криво. Не кривини кокори песе, овтано криво кокори пире. Лошно делоренге, ја лошне бученге со черела авдиве. Ема адис назилпе ко имам муслим, сар со пенджам. Аллах се робија. Омаси ке Рамазанесо ја нашло степена квашо лесо. Джоло. Субханаллах. А дали поставини пе питање и симаш караменде од Оласа вечерđe пе обрачун. Дали и симаш караменде од Оласаве черđe рачуница. Кобор черđe шукар делија. Со и сима тару амелија анкава квашо Рамазани со накло. Субханаллах. Кој од ова мендар и сили постоини мануша мендар само чврсто одлучинџа да анкава масик мангел песете черел танко дженети мангел песете с градини ко дженети се сосе шанца вари анкава масик нај шанца исто буд дромава чердем авдивехем тај сакет кана кело Рамазани за сигурно и шанца динџа Аллах авдиве буд побари те градини пе се омануш, тан, дворција, чера, шукарипа, ано дженети Аллах есо. Субханаллах. Се соседи када акава масик на кела сиг, дуј курке на кле сиг, кана кемпа на по сига кала дуја вер. Само кед кади ка мена кате, Ирате байрамеси ја одиве байрамесо. Пака честитина у байрами е ке кавересе на невишете саветуина искористино Рамазани. И авдивеи шанца те искористина кала дивеса саве ачиле. Те искористинален те чера шуже амелија. Тава покорна Аллах се джеле ва ала. Тава канле Аллах се джеле ва ала. Са со пенџум те украсина кала дивеса шуже бученца и шуже лафоренца. Те украсинален. Се пралале джанен за сигурно. Саконема си косе караке замена. Е Рамазанесе на не замена. Аллах джеле ваала на черđe замена е Рамазанесе. О Рамазани на ноле замена. А свако ја вер масик и соле замена. Шајте раке лесе замена. И истина кава масик е дивесао лесе текни на чилеамен, сманинџепе буд. Буд харија чиле. А шанца хем успе, те ове дженетлија хем те заради не, о задоволство Аллах со пана и ситу прала муслиман. Па бујрум искористим. Овтаро дола бахталеко судњо диве. Ма живи на вдиве, тај сакете ове би бахтало кет ки кловеан Аллах субханаху ва таала. Се сосе о иклибата ракава свето, хемо живи ба ано лестетано буд кратко. На неа мен гаранција кетка авело мелеко телела мари душа. А доко ахирети е Аллахе со оптано вечно тан, хем заувек. Испреминту, мучинту, субханаллах, вредно и омануште му чини пенесосе со никад накаму келе. А невредно, хем јадно, хем бедно, те му чини пе оманужди сосе со кратко, хем незнато кетка му келе. Шај буд сика му ка. Со градинџама кате, хем со пашарџама кате, буд сик каулади ја олестар. Ја донесе вредно, пенава палем, те му чинаме нешто се, со се и заувек, со се никад накаму ке. А кава дуњалукот ано тан, кај омануша вдиве садини, та тај са, ишала, ка овеле плодија, та родува садиба вдиве со садинџа. И сарса во аменда нек пазини вдиве со садини. Се сосе Аллах ано хадице, пенгамбер саллаллаху алейхи ва селем, пазинту,
со качере. Од овак со качере, со касадине авдиве, тај са одори ка чиде. И молинам Аллах субханаху ва таала, те овата родола са ве касадина шукар. Овак ти хемо време авдивете садина. А тај са и одиве, кед ка дела пеаменге и награда, хемо шуже плодијата родова садиба со садинџам авдиве. Нестретно кавало кова са во на клјака ја сезона садибаси, хем на садинџа нисави садница шужи, сави ка џачериле одори, едино ка џачериле со каперел пишмани, хем туга бари. Кед ка дикелда на шалџа, ошукари па, а ка теку кава свето. Правален, благо се околенге, со искрено према Аллах джеле ва ала. Благо се околенге, со искористинџеа калади веса, хем одлучинџе пет искористине на кава масика на покорност Аллахес. Он ника вен би бахтале, он ка вен китеро бахтале ко судњо диве. Субханаллах. А чилоамен само па на јек период. Ја те пена па на јек део, таракава Рамазани. А чилоамен само и палуни тречина акале Рамазанеси. Со се пенџума да авдиво дишетато Рамазан. Со значини па на дуј диве. Од тај са па на дуј диве, куваја ани палуни тречина е Рамазанеси. Таро понеделак почмини и палуни тречина е Рамазанеси. Е палуне деш рача. Деш рача хем најшуже. Упросавил Аллах джеле ва ала хала совел. Пенала вал феджри ва лејали наши. Пенала Аллах те барек ва тала хала упри зора, упро сабахи, совли хем упро деш рача. Пенџе муфесирија Куранесе, пенџе е деш рача, ка те помислини пепено ко деш рача е палуне Рамазанесе. Со се деш рача е палуне Рамазанесе тане бут вредно рача. О ибадети аноленде вредно ими пе буд. И благо околесе, кока одлучими пе, те искористини акала деш рача палуне. Со се, са со нашал џаман кала дуј англоне тречине Рамазанесе. Шајте на дина, ани палуни тречине Рамазанеси. Па бујрум, шанца бари, Аллах джеле вала дела, те искористини о роби, о времено хајри. Овтаро доласа века искористине. Се сосе акала рача да бухаре вредно, мотавио ајети Куранесо кокори. Аллах джеле вала кед хала совелу продисо, џанда одова и вредно, на не одова јефтино. Се Аллах совелу продова. Субханаллах. Саро инсани кед хала нешто совелу пренекасте, да би те товелпе, упро нешто ди седа стои највреднije, да би само те товелпе. Те докажини да ја бучија џахад. А Аллах совел, упро дова сои само вредно. Субханаллах. Аллах те бареке ва таала пенела, инна анзалнаху фи лейлетил кадр. А мен почминџа ми објава е Куранеси кират кадр. А ират кадр прелален тани комаси ке Рамазанесо. O Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem penca rodenlan o deš rača palune. Rodenlan. Islamsko učenjakora većina lenđi penca bišu jeftato rad. Ama svakako o hadise Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem isole prednost. Uprala učenjakora. Subhanallah. I palune deš rača. Spremin tu sa so Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem spavinđape. Se sose, ka ja rad penelo Allah te barek wa ta'ala, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Cane ali tu, pučil Allah se Lejletul Kadr. Lejletul Kadri khayru min elfi šehr. I penelo Allah motavi so Lejletul Kadr. I rad Kadr, ojtavi pošuži povredno, se 1000 masike. 1000 masike? So znači nijakava? Od ja rad tu mučinjatano deš palunera čaj Ramazanese, te arakio de arat. I mučinjatu so, ano ibadeti, ano pokornost Allahese. I ranđana dumao saj mučenje.
Sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prenosini ko hadis ko imam Buhari hem ko imam Muslim. Prenosini po hadis penela Aisha radijallahu anha que biavela penol i pa bish e 2/3 Ramazane sangune bish dive angone. Penela Aisha o pejgamberi sallallahu bi postini pero bi postini hem bi sovela hem bi klanini. Znači ne le odmor. Ама е палуне деш рача пенол. О би постили хем не би совела би кланини хем би чрла ибадети Аллах се. Хем би воздела саринен. Пурен, барен, тикнен, тернен, саринен би воздела, теро соиба. Саринен те уште хем те кланинен. Те накена кај аратен о покорност Аллах се джерна ваала. А кај школа маре пенгамереси салаллаху алейхи ва селлам. Се сосе баро хайри ан кај арат. Баролла чипе ан кај арат. Ан кај арат хулалла пенел Аллах тебареке ва таала тенеззелу الملائكة والروح. Хулела пенел хулала е мелаике хем рух. Орух мелаике хем рух хем Джибрил алейхиссалам. O Джибрил алейхиссалам се поглавари оленго. И Аллах no hadise pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem penelada više isi melaike od jarat kipu se peskoja sitno bara. И анулате завршено Аллах те барека те пенела сако си улона анулате со радите одреđено не са буча ради кадр. Панкаярат тересклату акаярат ано киям араклату ано киям wallahi ано рукуя писежда рачунини петучовтов бардеш утрим беш да ту бешлан ко рукуя кисежда яко киям Аллах се джелле ваала. Анка ја раз си шанса те менјол, Аллах те менјол чи судбина прала муслиман. Те вазе те вашта те пине, ја Рабби, менј ми судбина. Шај нафака слабо, шај осастипе слабо, шај чаве биле лошно друмо, шај проблеми ја хем телаше се кава дунјалуко не могуче те живини инцани бизо проблемија. Се соса кава дунјалуко тано чер проблеменго, чер телашенго, чер гајленго. Ja me potrebno kaj arate rodala. Hem te iskoristina. Ano šukaripa. Hem te roda šukaripa taro Allah subhanahu wa ta'ala. Ame je hem amare čerutnenge. Te roda. Znači pralalen iskoristili na kala ostatak taro divesa e Ramazane se hem rača ko pokornost Allah se džele wa ala. Popravilen od ovaso ruminđam ankala divesa prošlo su na kle, a kana i šansa te popravina. Se na neamen garancija niko soka ovela venca. Na neamen garancija niko dali kađa čerao bajrami. Na neamen garancija viša kana Allah dija šanca abdive. Kava beš dija šancu Allah džele wala. Niko na neamen garancija da kađa čera jave Ramazani. Pa da te uspina, te spasina mentari sežba, ja i kazna Allahe si džele wala. A vdivej šanca te spasinetu tari kazna Allahe si tu heme. Molina Allahe subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal te čerala mentari od Allah. Ja Rabbil Alamin, save kalena kala sebe pija, kalena kala račati iskoristinena na pokornost Allahe si džele wala. Te si džaren hem te čeren te nositi na umol. Te iskoristinale na pokornost Allah se dželle wala Peter Arakai i Lejletul Qadr wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwa ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بالسنة والسنة إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سنصور ربنا الحمد لله سبحانه وتعالى صلوات وسلام بشرف ما يلقى ما كما ربك في بداية وقتك يقول ومحمد صلى الله عليه وسلم. Pelesi časno cijenjeno pošteno familija, je Lesa Sabora radi Allahu ta'ala anhu arda ijmein.
Прелале кала деша реча паломеса со пенен тао понеделя. Канини пе намази ја речати. О пенгамери салаллаху алейхи ва селлем кала деш реча паломе видела на итикав. Се не само ибадети ко Рамазани, омануш само те пустини, хептекланини и ја да го казало шиджу. Него видела кој итикав о пенгамери салаллаху паломе деш реча иса e Ramazanese pagole tesh diversa racha viphanova ki jamia viphanova ne dia volale kontakt manushenca jedino che dialogo namazi o pasti tola sarimani klanini i jala bildi ki firotan vi volala kokori yusabini pe Allah esa jelle wa ala kokori bichalla istighfar bichalla tawba bichalla dova vi volini Allah jelle wa ala bichalla ibadet Allah esa jelle wa ala Čitanje Kurani. I Ađahan pegamberi finđuma me škola. Morao nastaviti Allahe amen teče rao dova. Isto Ađahan kakava masi postoji nije kaver ibadeti sa ovi čini pe sadakatul fitr. Odovate na bistra. Odovate spremina abdive. I džamija će djela od Allah. Odova sadakatul fitr. Šel krune taruđeno. Amari džamija će djela im kapičane inša Allah. Odolika i potrebno. Okolege su abdive i ven koji le. Što se džanen da obajram i pašola, a naka ovelen je sopra. Subhanallah, dige bajram nese, te spreminin pese tekve četvrtnenke. Odlaj pare, odlaj ishrana, okolege kad se je potrebno čorovenge. Pa odolate na bistra, o zekatul vitr te spremina, hem o zekatul mal, kad odova su Allah dželle u ala diđa, kada i buti farzi okolese kad se isole, oni sam, edi ke oni sam neki adbileo oko 13.000 eura, tano. I koji sole od Allah pare je veš, videne, borđi dugo Allah čičane, te delo lenda 2,5%, okoleni kad su Allah vačeli ko Kurani, ki suretu Tawbe, te lelpe hendedi kelpe ki suretu Tawbe, i svi ajeti Kuraneso, i naredba o to kategoriju, naredini Allah i kasa odla pare 2,5%, sredine na tede. Tada do vas o isitu jeć bešto na kako tu te misao. I molinama Allah subhanahu wa ta'ala kao vatan od Allah, sa već Allah kao naredbi Allah ese dželle wa ala, te izvršinale, te završinale, se sose, enden, da kao naredbe ta namerija, kao naredbe ta nedelija, sa već kao rakalem te haraka na kiklan do Allahi, da kao Allah ale gledom, ili nagrada ti redjelosi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala kao pokorno, rumora ale se naredbe kao ne poslušno jara bedade mi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala popravili o hali i omastanju sve muslimani. Molim Allah subhanahu wa ta'ala Allah za ođel, te uputini amenama, rečavenama, rečijenama, retedenama, rekureni. Molim Allah subhanahu wa ta'ala Allah te prihvatinjama, postama, ibadeti, ampiro milost. Molim Allah subhanahu wa ta'ala Allah za ođel, te se stvari naslaveni, te leke po milost te moreni. Molim Allah subhanahu wa ta'ala Allah za ođel, te pomoži nama reptarenama, reptenki Palestina, a che god ne potrebno pomoć. E durjali bi da rezolučare kad imen ja rabbi alamin. Valam Allah subhanahu wa ta'ala Allah te popravi na manustane ali te čerula me na dubokar šuka robi olese, sad ću god me resao, zadovoljstvo oleso. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillah.